Dobrodošli u novu sezonu Sounds of the Sea podcasta. Napokon, par mjeseci nisam ništa snimala, nisam pričala s vama zato što jednostavno se svašta nešto izdešavalo, tako da sam odlučila ovu prvu epizodu posvetiti tome i zapravo da nakon napravimo mali catch up šta se sve izdešavalo i onda ćemo po nekim drugim temama. Ko ne zna, ja sam Maja i jednostavno snimam ovaj podcast zato što volim pričati sa svojom kamerom, odnosno s vama. Ko gleda vidi da nisam na svom smeđem kauču, ko što sam bila proteklih nekoliko epizoda. Jednostavno zato što ne osjećam se udobno tamo snimat i nije mi onako kao da sam u dnevnom i sve mi je onako full cozy, tako da mislim da neću više tamo ni snimat. A ima još jedan razlog, zato što će ta soba postati dječja. Ako me ne pratite na društvenim mrežama, onda ne znate. Trudna sam i to već skoro 7 mjeseci. To je jedan od razloga zašto nisam ovako dugo snimala, zato što jednostavno vrijeme je prošlo prebrzo. Tih par mjeseci je prošlo toliko brzo da se nisam ni okrenula i malo ima i ljenosti u tome, priznajem, ali malo ima više toga jednostavno snalaženja i šta sad i sve nekako novo. Tako da sam malo ovaj podcast stavila u drugi plan, ali to se više neće desiti. I tako da to je jedna od najvećih vijesti što se izdešavalo u proteklih par mjeseci. Naravno, još jedna velika vijest je da sam se udala. Sad sam zauzeta žena, nisam više gospođica, sad sam gospođa. Tako da sam se i udala i trudna sam i cijeli život mi se u zadnjih par mjeseci skroz promijenio iz temelja, a tek će. Tako da ajmo ovu epizodu malo onako da popričamo o tome i pričamo malo onako o promjenama i kako sam ja provela zadnjih par mjeseci. Nisam sigurna kad je bila zadnja epizoda, moram pogledati, ali u principu prestala sam snimati u tom nekom trenutku kad sam saznala da sam trudna. Saznala sam da sam trudna u 5. mjesecu. Šok šokova. Naravno, htjeli smo i san snova, ali je bio šok jer se baš desilo u neočekivanom trenutku. I rekla sam, ok, nakon vjenčanja, znači neću se uopće zamarat s time i raditi si neki dodatni stres. I kako sam ja to rekla, evo ga. I zanimljiva činjenica je, pošto ja živim u Njemačkoj trenutno, i onako nekako relacija Pula-Njemačka, bilo mi uvijek, kako će, toliko sam udaljena od svojih, kad dođe taj trenutak da saznam da sam trudna i da dođe to dijete i sve, nema mi mojih ljudi i ne želim im reći kad dođe taj trenutak, ne želim im reći da sam trudna preko video poziva ili slično. I eto kako nekako se sve posloži u životu, što je stvarno istina. Saznala sam, prvi pozitivan test sam dobila taj vikend kad su nam u posjet došli moj tata sa svojom dragom i tetak i tetka. I stan je bio pun i brat mi je bio tu i sad muž je bio tu. Svi su bili jednako slobodni i uživali smo u tom vikendu i baš tad sam dobila taj prvi pozitivan test. Kad su oni bili tu, jedan dan sam šutjela zato što je bio full onako crtica, jedva se vidi, ali stvarno je istina, žena full osjeti. Žena full osjeti nekako nešto je drugačije, ali pošto sam se toliko puta nadala pa razočarala, rekla sam ne radim to opet, neću si to opet raditi. Ali kako su oni došli, naravno tu smo se družili, mezili, malo spopili i ja sam stvarno dosta vina popila, znači muškat, bijelo vino obožavam. Ide ko sok i ja sam si ga pila. I baš nam je bilo super. I onda sam rekla, ok, ako ovako misliš cijeli vikend, ajde, napravi taj test.
Ja se probudim prije svih, mislim da, ja se inače budim full rano, tako da ništa novo, ali ovaj put sam onako baš sa namjerom. I napravila sam taj test i onako, ja gledam, imam video, tako da ako ga negdje nađem, ću vam možda i pokazat. Ja onako gledam oči, trljam, jel vidim dobro? Jel izmišljam ja ovu drugu crticu? I onda sam prva pomisla bila, koliko si vina jučer popila. Ali to sam čula još od nekih ljudi, da to je kao neki oproštaj ti dođe, zato što sam od još nekih ljudi čula, ja sam isto noć prije nego što sam dobila pozitivan test skakala, partijala, cuga, ovo, ono, bla, 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 tako da nekako kao dođe ti kao oproštaj. I onako, ne. Kao, ne može ništa biti naš. Ok, ajde, nema veze. I taj cijeli dan sam ja šutila. Ja ne znam kako sam ja to uspjela. Vjerovatno zato da se ne razočaram ja, ne razočara Keno. Neću, znači želim biti skroz sigurna. Ja sam cijeli dan šutila, pravila se luda. Cijeli dan smo se družili, šetali, jeli, pili, naručili smo moja tetka draga, bili smo u jednom tako restoranu i naručila je žena cijelu bocu šampanjca. Ja sam umrla smijeha. Dan danas nam je to fora. Je rekla, ajne flaše funf čaše. I onda sam si napravila kao neku laganu mimozu da niko ne primijeti, jer odmah bi primijetili. Odmah. Tako da sam kao tu mimozicu nešto pila bez veze i tako je prošao cijeli dan. I u subotu jutro smo se probudili i ja opet test. I malo jača crtica. Ja sam ljudi napravila u 4 dana, ja mislim 8 testova. 8 testova. Katastrofa. Jedan sam napravila taj običan i drugi digitalni. Zato što kao ako je digitalni pozitivan, to je to. Premda sam ja i nakon digitalnog napravila još milion testova, ali nema veze. Kad on je digitalni pozitivan, tu me panika, tu se tresem. Tata mi u dnevnom spava, muž mi u sobi, brat u drugoj sobi. Šta da radim, šta se dešava? Nisam, dan danas ne vjerujem, a bome imam stomačić da me uvjeri u to, ali nekako je sve bilo nestvarno. Apsolutno sve. I onda sam gledala, ok, šta sada, kako da kažem, šta da napravim. Zanimljivo je da sam imala nešto već pripremljeno od jednog drugog puta, tako da, ok, to je bilo pokriveno. I tako onda sam ušla u sobu a u međuvremenu on iz sobe piše poruku kao, di si, znaš? A ja uveć ne znam šta da radim. Jer je mislio da smo možda budni i pijemo kavu, da ne leži u sobi. I sva sreća da on jako brzo zaspe. I tako da kako sam se ja vratila u sobu, imao je okrenuta leđa i već je bio već je zaspo nakon minute. I onda sam brzinski to nekako stavila, otvorila ormar, stavila mobitel, stavila ovo da snima, bla bla bla, uzela to iz rukava, jer sam u rukavu ubacila test, iz rukava izvadila test i nekako kao vidi. I prvo nije skužio jer samo se nasmije kako slatko. I onda imam i taj video, znači najljepša reakcija ikad, toliko dođe mi da plačem, znači. I tako, onda smo rekli, ok, šutimo. Prvi plan je bio, dok nisam još ni bila trudna, prvih 3 mjeseca nećemo nikom reći. Da, možeš misliti. Onda, ajde čekaj prvu kontrolu, čisto da se uvjerimo da je sve ok. Jedan dan smo izdržali, do navečer, ja mislim. Da, do navečer smo izdržali. I onda sam neka, gle, koja slučajnost je da su tu kad se ovo sve dešava? Znači, moramo im reći. Ne želim preko telefona ništa govoriti. I tako je bilo, rekli smo im, i to sam snimala. A bilo mi je toliko neugodno izustiti to. Jo, Bože, kako
mi je drago što sve snimam. Baš mi je bilo nekako kako da izustim, on me ovako bocka od iza. Hajde, znaš, on sam crven, znoji se, od nervoze. A ja kao stavila samo okidač da nas slika. I nikako da slika taj samo okidač, ja zapravo snimam. I onda smo i njegovima rekli i onda je i mama moja došla da idemo probati vjenčanice zajedno. Nakon tipa tjedan dana nakon toga, 10 dana nakon toga, i onda sam rekla ok, sad čekat ćemo da mama dođe. Opet kako se sve namjestilo da ona nevjerovatno. Tako da najbitnijim ljudima, jednim od najbitnijih ljudi, nisam rekla preko mobitela, nekolicini sam morala koji su mi u Puli, jer nisam mogla izdržati. Htjela sam izdržati dok dođem u Pulu, ali nisam tako brzo dolazila u Pulu. Pa treba čekat to. Onda sam rekla, ok, ajde bar da bratićima kažem uživo, bar njima, taj osjećaj je ipak drugačiji kad uživo kažeš i kad preko mobitela. Ali dobro, baš je bilo onako nekako nestvarno. Nakon što sam saznala da sam trudna, sve ok, sve super, dobro se osjećam. I onda, dok nisam ušla u 3. mjesec, stravično. Ja nisam imala snage za ništa. Nisam imala snage za dignut čašu da popijem vodu. Toliko mi je bilo muka, onako mamurluk, konstantan mamurluk. Nisam sva sreća ne povraćala na ništa. Umor, konstantni umor i neka depresija. Psihički mi je bilo toliko loše da vam ja ne mogu opisati. Toliko loše mi je bilo da sam razmišljala, ću ja ikad biti ona stara Maja, nasmijana, puna energije. Ja kad se dignem ujutro, ja odmah nešto radim, ja odmah nešto, I par puta sam se pitala, di je ta Maja? I to je trajalo bome jedno 20 dana, mjesec dana, bez prestanka. Katastrofa sam i jela, znači katastrofa. I onda sam jedan dan išla na posao i hodam prema poslu i samo onako razmišljam, pa ja se dobro osjećam. Samo odjednom je to prestalo. Tu i tamo naravno uhvati umor, ali ništa strašno, hvala Bogu. I da, tako je onda sve to nekako išlo prebrzo, znači već je od 5. mjeseca prošlo koliko? 5 mjeseci. Nevjerovatno. Nekako smo rekli, ok, ajmo se fokusirati da to sve sad bude dobro. I što sam se baš iznenadila što uopće nisam ništa ni čitala. Prvih par tjedana da na onim aplikacijama. Znate što ti pokazuje kolika ti je veličina bebe i tako. Prvih par tjedana jesam, ali onda stvarno chill, skroz opuštena do dan danas i full sam si onako nekako super. I baš sam sretna što je tako, nema nikakve panike. Ne kažem da neće doći trenutak kad neću reći ovo se događa, ok, šta sad? Naprimjer, ovaj vikend mi je bio mala ta fazica, ali sve u svemu da pokucam, sve je super. I onda smo se onako malo fokusirali na vjenčanje, zato što smo vjenčanje organizirali 4 mjeseca prije nego što sam saznala da sam trudna. I onda je bilo ok. Prva pamet mi je bila koliko ću biti trudna, ću biti ogromna, neću, šta ću, taman nisam bila, ali onako bilo mi je, neću pit, neću pit na djevojačkoj, neću na vjenčanju, nije to najvažnija stvar, nemojte me krivo shvatiti. U današnje vrijeme moraš paziti šta pričaš, jer se svi uhvate za svaku sitnicu. Ali bilo mi je, uvijek sam govorila, nikad se neću udat trudna. I ali ipak se to desilo. Ali nema veze, bilo je prekrasno smo se i proveli, sve je ispalo onako kako smo htjeli, malo intimno i baš onako prekrasno. I cijeli dan do kasnu noć sam bila i u štiklama i baš sam bila super. Ali o vjenčanju ću vam pričati i još onako detaljnije u posebnoj epizodi, zato što želim podijeliti s vama koliko je bitno da ne slušate druge ljude, zato što
uvijek imate neke sumnje, radimo li dobro, ne radimo li dobro, hoće li se ovi ljutiti, hoće li se oni ljutiti, ispoštuju ovo, ispoštuju ono, bla bla, a nekako na kraju bitno je samo da se vi jedan drugog da ispoštujete i vaše želje. Kad sam saznala da sam trudna, moram priznati, to nam je nekako onako bilo najmanje bitno, ali ajde, kad smo već sve organizirali, već smo skoro sve platili, ok, to će biti prekrasno. Očito je tako trebalo biti da imamo specijalnog gosta na vjenčanju i imat ćemo i slike i video i uspomene i nije mi žao što smo to ipak tako i napravili kako je bio i prvobitni plan. Definitivno uspomena za cijeli život, to ne mogu reći, nije mi žao ni sekunde. Naravno uvijek ima nekih sitnica koje biš drugačije kad to sve prođe, ali bože moj, to ima svugdje. Sva sreća, nama je bilo full malo intimno vjenčanje, jer kad smo krenuli raditi popise, ljudi moji, koliko je to ljudi, to nikad nisam htjela, a ni on. I onda smo rekli, ok, šta ćemo? Ajmo samo mi, roditelji, braća, sestre, kumovi. Onda stvarno, to je baš ono, uže ne može od toga. I tako je i bilo. Mislim da do sad nisam previše ni pričala o tome, o vjenčanju, organizaciji, gdje, šta, kako smo to organizirali i slično. Premda onako kad je tako intimno i malo, nema tu sad previše komplikacija, ali uvijek imaju te neke sitnice koje moraš razmišljati, koje ne idu kako treba, ali nema veze. U tome je čar, valjda. Tako da i to smo obavili u proteklih nekoliko mjeseci. Inače, ko ne zna, mi smo skupa već skoro 8 godina. I nikad nam to nije bio nikakav pritisak da se moramo vjenčati, apsolutno. Mi smo po meni prošli puno neke bitnije stvari i stvari koje onako ojačaju i tebe kao osobu, a i oboje onako kao par. I mislim da je ovo baš nekako, da je baš tako trebalo biti, da je taj put tako trebao biti, jer smo mi prošli svašta. Prošli smo i vezu na daljinu, prošli smo i njegovo igranje nogometa i moj fakultet, pa drugi fakultet, pa on živi tu, pa ja živim tamo, pa skupa krenuli u Njemačku, pa živiš tamo, pa problemi sa stanom, pa stalno neke situacije koje tek tad vidiš je li to. Mi smo naravno, stvarno istina, osjetiš u početku, ali opet lijepo je proći kroz ono najbolje faze i kroz tako reći najgore, neću reći najgore, uvijek ima gore, uopće se ne želim žaliti, ali mislim po meni da smo mi to jako dobro napravili i onda kad smo jednostavno odlučili jedan dan, jednu nedjelju, ležali smo šta ćemo, kako ćemo, zaručeni smo u tom trenutku bili 1.5 godine. U dan smo se mi sve dogovorili. Kako ti želiš, kako ja želim, hoćemo tako, hoćemo onako, 2 opcije su bile, odabrali smo drugu opciju jer je bila jednostavnija, iskreno. Bez previše komplikacija i to smo napravili zbog nas. Znači, zbog nas, zbog našeg odnosa, zbog naše ljubave, da imamo uspomene, da imamo slike, da obilježimo to što mi imamo, to na čemu radimo, na čemu smo radili i na čemu ćemo tek raditi. Tako da ne žalim ni sekunde. I isto tako ne kažem da je naš način najbolji kako smo mi to napravili, jer smo mi to napravili sve spontano. Nakon toliko godina veze, neko bi rekao logičan je slijed brak, ali zašto? Ne. Mi nismo ni morali se vjenčati, mi bi i dalje bili u istom odnosu, isto bi se voljeli, isto bi se poštivali, sve bi nam bilo apsolutno isto, samo što sad, eto, nekako se i poklopilo da dolazi i beba, pa eto, imamo isto prezime. Nema pravila, znači apsolutno nema pravila i sve bude na kraju onako kako treba biti. Sve u svemu, da, svašta se nešto izdešavalo. Bili smo na ljeto, nismo uzimali nikakav, tako reći, odmor godišnji po ljeti, zato što smo znali da ćemo u 9. mjesecu onda uzeti malo duži odmor i tako reći neki medeni mjesec ili neko putovanje. Nismo do zadnjeg trenutka znali šta, kako ni di i mogu vam reći najbolja putovanja ikad. Kad nemate ništa organizirano, ne znate šta želite, samo odlučite u trenutku. Uzeli smo si 3 tjedna godišnjeg.
vjenčali se, uživali, momačka, djevojačka, stvarno prebrzo prođe. Ono što je najljepše prebrzo prođe i to mi je tako žao. I čak sam se kumi žalila, strah me da kako sam bila full onako flegma, nisam imala paniku. I ne znam niti ima li netko paniku prije udaje kad jednostavno znaš i nemaš tu tremu. Ja stvarno nisam imala nikakav grč, nikakvu tremu, znala sam to je to. Ali sam mi baš rekla, strah me da će mi biti žao jer ne znam, ne mogu skužiti jesam li dovoljno prisutna u tim trenucima, jesam li dovoljno ovdje, ne samo fizički nego i psihički. Zato što znam da će to tako brzo proći i želim se sjećati svake male sitnice i stvarno sam se trudila da tako i bude. Ali nekako uvijek imaš osjećaj, trebala sam možda ovako, onako, prebrzo mi je prošlo. Od kad sam u Njemačkoj znam da ti dani kad odemo dole toliko brzo prođu da jednostavno želiš biti što prisutniji i što onako i dati sve od sebe da uživaš maksimalno, znači iznad maksimalne granice, da si onda možda radim ja i dodatni pritisak. I nisam taj osjećaj, taj neki grč ili nešto, nervozu imala sve dok nisam vidjela tatu kako me čeka jer me pratio do mjesta gdje su bili svi i matičarka. I onda kad sam vidjela da me svi gledaju, kad smo došli onako na tako reći zadnju točku, da me svi gledaju i vidjela sam svih u magli, sam vidjela njega tamo da stoji, tata me drži, onako ga gledam, a mama me isto rekla ja ću poludit kad vidim vas dvoje da hodate. I tako nešto imam video i čuje se kako se smijem, plačem i neki zvuk sam ispustila, nešto ne znam ni ponoviti i samo se sjećam da mi je tata u tom trenutku rekao dobro je zlato. Ja sam samo hodala, smijem se, plačem, ma ne stvarno. Evo, taj trenutak, ja mislim ako moram birat, taj trenutak kad ga vidim i kad izađe ta neka emocija za koju nisam ni znala da mi je tu, da jedva čeka onako izaći valjda u obliku tog nekog vriska, ne znam ni šta je to bilo. Tu me onako malo uhvatilo i čim sam ga vidjela i čim mi je uzeo ruku i onda sam onako, i onda sam malo samo pogledala, ok, svi ste tu. Kao, vidjela sam vas, ali nisam vas vidjela. I ovako je prošlo, znači ja sam u sekundi postala, ljudi moji, njegova žena, on moj muž u sekundi. Ja sam svih pitala, jel ide to tako inače brzo? Mislim, ne razumijem. U 3 sekunde imam osjećaj da smo rekli, skupili smo se tu, bla, 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 uzimaš ti, da, prsten je mlada, poljubi, potpiši. Ok, sve tako onako, tu. I kad je rekla, mlada se prva potpisuje, a ja onako gledam, ovako ruka mi ovako radi, trese mi se ruka, i uzmem kemijsku i gledam tu knjigu i pogledam nju, matičarku, i kaže, novi potpis, mlada. A ja govorim, da, vježbala sam i potpisala sam se, katastrofalno, nema veze. U principu, to je nekako onako catching up najbitnijih i najvećih stvari koje su se izdešavale u zadnjih par mjeseci. Zašto me nije bilo? Mali dio ima i sa ljenošću, moram priznat, ali i jednostavno ta kreativna blokada i o čemu bi zapravo pričala. I definitivno ću o ovoj temi vjenčanja i svega pričati malo šire u posebnoj epizodi, zato što ima i par pitanja koje sam spremila sa TikToka i Instagrama na koja želim odgovoriti, tako da u jednoj od sljedećih epizoda ću pričati i o vjenčanju. Da vas ne davim previše, vratila sam se, sezona 2 je tu. Biće vjerovatno puno eksperimentiranja kao uvijek i puno spontanosti, pogotovo zato što nam se ubrzo pridružuje najljepši i najbolji član obitelji, tako da uspjet ćemo mi to sve. Veselim se svemu što dolazi, veselim se svim epizodama i temama koje sam vam pripremila i nemojte zaboraviti, ako imate neko posebno pitanje, pišite mi gdje god, najbolje Instagram, TikTok ili ispod YouTube videa ovog podcasta i drage volje ću vam odgovoriti na šta god. Tako da, to bi bilo to. Hvala vam što ste slušali ili gledali. I to bi bilo to. Hvala vam puno i vidimo se u sljedećoj epizodi Sounds of the Sea podcasta. Mua!